sabah sanang kapilugan hati isanang dan kababayan pinsingalaan sekolah sabat di pelajaran dakwah.Onsikaw di pinsanan di sekodong dakayo ito ingatong di kababayan pinsingalaan dakwah sabon diti hanggang kayo dakwah diti ilat walay kayo kelisuan di gereja kebaktian sanang kumaras sanang dan muliang paidahan. Osabon diti mimpay doho jamini mantan cabang sekolah sabat nanti sebagai memuruan ababayan diti mimpay doho tolu ponduan di tengah lumis sebelum pihati dapain pun asanangan kudat ko pain betung natila itinapat karut pambalutku osama diti ikumisan pemain ayas mantan gereja tayosok sanang penderekan elder kedua elder Nelsi Bilai mantan gereja Batong sanang penderekan elder karena kebetulan Tuan Maini sebagai penguruan pelayanan wanita mantan gereja Lasal Minusat sanang penderekan daripada kesabaran diti sanang kesabaran sanang pinaregatan insan kalau mengadatikan sanan mengadat amat peti kati lampus pensodo itu kebabayan kesabaran diti sanan pun mengamadati dan sembahyang kemungkinan beda airas dan memeruan dan diisanan disambahyang pengungkapan. Ada sambayang natin. Tuhan kinaringhan it asundu berikan kesalam kajian dari surga. Bayhan datadaw bay tama tadaw sabat ipinatahak no kumainay dahay. Terima kasih tama sa pwede kalumis. Tadaw sabat iti may hay ampunay supaya dat kainsahan na po dit manu dahay patahak o tama nga alumis ngay patari may hay dibakat naman tadaw surga. Terima kasih tama to hinako miyang pay dahay dat pasabon na bay no bila ihay do papaindaran di acara do sekolah sabat mga ihay Tuhan supaya ada asal saya hai temukas boros ingkahan lagi itong pandangan kahilang dualay Tuhan basata adalah supaya segangguan dalam. Terima kasih Tuhan itu doa dahay masahom dahay itu di salam ngandi Tuhan Yesus asiludo Tuhan yang kampangasidat sana. Amen. Amen. Masihkau ada ayat mengulang dari sembahyang pengungkapan. Sabat lupaditi di pelajaran Al-Quran. Tulu lepada pensingalaan dati salam sabat ditinga. Memonsoy di amu osoro. Kalau memonsoy di amu dati kabayang. Isa it boros di sorokan dati an salam dan Yesaya 53 ayat ke-5 ang sanangan ko dal mga pabasa nga nagtabok yaw gama di sangadan dati naramok na hukuman niya yaw gama di karataw dati itahang dit ngaygit mangigit patingaligon manta dati montok dati pinatahak daw ang manta dit suhat-suhat daw nangingasan dati itina itit ayat kay kaboras di perlu dati dan sarakan isanang dan pelajaran dati dan kahokon diti. Ang isanang dan pinsingilaan dati sekolah sabat dan sepanjang diti seminggu diti minan yati anuhay iso sarita isang mulon Somulun Kristian berbangsa Cina diti minan pengurangan dan itlog fuka. Yaw na pariti nga asanangan dari yaw dat asanangan yaw dat popotongkot tay ka popo kabar dit tentang dit isolisiu kalansanan umadit konggalutan daw it sangin najadi dat sukuan di Lombok dan Amerika Selatan. Ilot puk na pariti nga manhak yaw dat boros na kalansanan na kadaw pangkuro ako dat mamagawoy at ikaw it mamagampot datila langan dati dat ilot puk na ba ang itit pambalutan daw tinga minsadunal it kinenan datila ini kasarahan
pepatah dan kabar dan Injil pengharapan kuma datila. It kautusan kepada Lord Fuk di tengah jumina diau baika jiwa dau hitingan dau sendiri baika suminiliu yau dan susuhuan. Saya dan suminiliu yau di tengah kiharo 5 tahun dau dat pengamu atau baik suku di tengah orang dau. Isalang diri Lord Fuk kepada tengah pinapawara di pembalutan dau dan kaukomit baik karai di Yesus. Saya nak dat Lord Fuk dite napatan na doon hatos ginuan ditulong dit nakaido tayo nabibas mata dit kaiguritan dit perhambaan susuhuan dit hinanggo yung tilang ko dit nga asok ng harapan. Saya lupa diri nga yung tilang ng mga minanarima yung tilang ni Jesus sebagai dagang pengasih yung tilang. Iti na ba iso it paburuan di naburo di Lord Fuk di nga iso it ang dati nila dat pasaraw. Amo dati nila abayang agamot iti pinaburo di Lord Fuk di mantap ikaw balutan di tamatulon dat kilo. Amanta di pelajaran na kailayati sumunong susukuan it pelajaran di tinhat hitid salon deli saya di nakarati yati, nukilo yati, dan susuan din hinonggo din pagalajaran dati. Dailanan dati isalom din pagalajaran kay kapinsingilaan dati din padaw sahabat pinakatagip. Senang tidak senang anak kudat mau yati bulit pahuli isalom berpelajaran din sahabat pinakatagip. Itonggo inumwara dati dan harap tolu susuan din ngaratan di Yesaya. Masanangan ko mangarayat di talo susuhuan di kumaysa na mga naraytanggap susuhuan bangsa Israel di naidikan di Hilat Mesir. Iti na pa susuhuan di naraytan na kadua di tinga sangulong susuhuan di amo naraytan tayo ay sa ngaran di minangan parayta dat hiringa. Elan na dati iti na pa susuhuan di tinga oras ka na pa di saya nga yaw na pa nga nanggawin. Nailanan natin ay sa nusuway ako na kay Yesus sendiri. Susuwa dito katalo dito naraytan na yaw na pa nga akan gamanta di katurunan di daw. Nailanan natin iti na pa susuwa dito nga nakarayat narayat dati Raja Koresh. Nailanan natin isa lang dito katalo-talo susuhuan diti haraw gongkoton tayo it man kapya ditila gongkoto hangga hinangga it papaydo tayo manhamit katodon hinangga itila na nga amonsoy dit panuhuan kinarahingan isang nadat itila na nga manham katodon dit tutumanong kinarahingan. Tingnan nga diti, semua ngati isa lang pelajaran dati kahapon diti. Semua ngati isa lang dat susuhuan dit kedua inaritan ko diti no. Hinangga dat diti nangga dat pelajaran dati dat diti ahad diti nga itulo dat pagkumbalan dit katapatan di saya. Ang mga napa dati basa diti pelajaran hinangga Yesaya na paditinga pinapasarita, pinapawara, dan pinakarait dito susubuan dito kedua, tayo merujuk kepada di Yesus. Isa lang dat Yesaya di mana kapod, mantadat ayat 4 isang kapod, nga pinapaintalan tayo pinapawala dati, Isay kopiyo it susubuan, ano ba susubuan na padinanga Binamwara dati dat yaw na pangamanahag dat kogorisan, kalansanan, kumadit, ongorit, audibon. Yesaya na po, isa lang na palajaran dati hitig ahad nga yaw na pa di nga sumulon dit seniman harang naraytan na hitig sekolah sabat dati. Sumulon dit seniman, tayo it narban na pa nga manunurat ka. It minamwara dati dat inapot
susuhuan dari nga sumulong di Mesias, itino ko Mesias di nga kawaya di kaindo iton, o di ko niyaw miyagal tulon atau ko kaindo miyagal natin. Yaw no ko nga ang daraat, karata niyaw, islam na yaw dat sumiliw yaw dat susuhuan di nga pumasa, kay ka pamarintaran di pumakunan. Ang masanangan ako isalam dat mamasa isalam dat Yesaya 54 ayat 6 diti binamaras dat itino ba susubuan diti nga pangpuro yaw dat karait diti koinda iton kau di kono nga kita dati iti salam dat Yesaya 54 ayat 6 masanangan ako dat mamasa binamaras dat patano kung napailikod ko, ibtulon dit minamabog doha. Ang amo ko din naduhan niyo na, da motok dit pangindaraat, yatilog doha. Tontok dit ganyaya kitbongit ko kadit susubuan dit masa dit dinulaan nila rabas ko nga iti nga isusuwan din ay nanan natin nahitigat minakisimoyo yaw toy ka it patmangay no pa daw patano it likod daw man o tusa it nugay bongit daw nga makisimoyo yaw o lumangan yaw nga sumuli yaw iti na iso it kaudipan kay ka kay rin ka inangayan natin yaw na palipi na rekan kiti Yesaya nga sumulong dit amo nakasana nga numangan yan. Iti na dit manati indalang Yesaya pa diti no. Dinulaan irabas daw, irupa daw nga amo yaw sumuli kaya yaw na ko nga makisimoyo. Mga niyaw tuduha kaya kit mansala o nga amo sumibayaw amo kami iti na Yesus diri. Nunui pinonosoy dati saya dat nunui polosoy dati dat saya dat kirati olehan dati manati obliya iti dati dat posian dat iti tanah daw saya iti kawaya dit keadaan dit yati nopo nga amo yati bersalah no nanya di duha dan nanya di mangai biar dia menunang ang di Yesus semua kay Yesus saya ko yati terus nga omangan bulang ke ada orang kay salah yati kapag salah yati nga nonsoy dati nga kagumuan na padati nga sumuli saya kita sumuli kay dat orang kay di salah dati ayati aso it nuno tigo kali hom pinala de no kampilingan ka binagag ka tubuhay ka nuno ko nga isay sa mga gatiradan di kay kagungan ko dati nga duge sumaa at ada nadat mahali patang moy na ginawan memang dat kagungan ko dati nga sumaa sumapi yati, balas dendam yati, sabi yati ko ya Islam dat kapapasiyan yati dapatitid daw. Ada pasiyan dat trabaho, siyan dala. Tapos tarabahan ko yaw dat trabaho, siyan dito. Ay sa kami ko digulong dito, gidat. Okay, binay pangumang daha, kay kanungan na pa itabay o yan at imanikid ka daw. Nga iso ikabalajaran dati maglatid na bayan ni Yesus. Isalam diti nyo. Ayat ni nabaras ko isalam na ayat 5 ng kodong 5 ng kod ayat kaapat diti hinang ko. Iso itidikan dati saya ano kaya tikawaya dit na bayan ni Yesus. Eso nunun dati ang tigo kaya ti ang binaya ti tudua. Yati inakasana. Nga iso tigitan ay prinsip rohani mga pawasyan na isalang na pawasyan na tinga iso na ayat dat kasanangan ko dat mungkoya
atau dalam bahasa anu paling taat nyadal di Yesus. Sebenarnya dari bina bobogon aku ada di Yesus. Bobogon aku utusan bangitku dulaan juga na esa itong ni Yesus. Amo sumimayaw, amo sumaa. Nah iso i-prinsip apolo dati pengusaha di salong dan saya dalam keadaan di susah yang berbeda apolo yang tidak pokok tempat di beras kehinaran na iso no mumboyo baik taatnya dengan Yesus. Di salong dan Filipi 2 manfaat ayat kepalu ang kelima sana kulit memoras di iso pohoyoan kaya mana di uyo di salong dan kemusian dati ada kau pemansuai dan nyunopo dan kau surgit dan kayu dan kohangan korohian ka menurutnya tidak ada di nyunopo kohangan dati nga ada it pemansuai ka korohian ko mindayo-dayo ko suai ko sembari-bari ko nagri demi siripat dati na iti ada ano pa diti nga ada pemansuai di nunui kohangan dati na sembari-bari ko nagri demi siripat dati na ang sorohan kada iti sorohan dat asanang tulong suai ko manad dati ko daw dati na kada iti jadi pamayan ko iti nga ada iti pasok pelan-pelan sorow dat iho ito senang iti na pati nga penungkuman dati dat menaraw katapot tayo it sorow dati dat asanang it tulong suai ko berbanding kaya kita ada ida kayu soroho ada kayu na it pinsanang ka suai ko sa sorow na dadabakon na pinsanang ka ikit asana pati ayat di kalimutan di salam dan Filipi 2 maka ayat 3 ang palimali iti na ayat na kahuli na tinga panuda na kayu kawaya on di Yesus Kristus kaya soal kinuhat kulitin no saya ano kaya tigat pagkimbabakit kainbaritan kawayan natin yung manikid terus manikid at salam ko kasi yan natin na ako lo yan tigat pagkakang pagkabaras kinarahinan yan daw Yesus yaw na ba nga minakisimayo ini na isa igitan daw Tuhan na daw yung magkisimayo mumboyo yung kapit sumaan ko ini na ikit boras daw iti man dati tamula na daw kayo kawayo on di Yesus Kristus ka Yesus minanong kiyagit ko isa nandit kaso naman suminiliw tulong dit niyang dati. Songulong Raja Yesus Raja diminituhon minay among dati. Nunggoyo daw it rencana tayo inun na ko itinatahak di kapahilasawat. Iri nga itugoyo it minagaw sa'yo. Hinagaw masintik na yahudat minatay na hilang kayo salib. Minanamong ikon sa nandito sa dati damak na dilisyon daw. Yaw na it sa nga mo dito kung sa nandito suwang kumagunan na Yesus minamili at minunghoyo it rin siya ng pinatahak di ang pakilasabat. Ang iti ngay nasoy daw it amo dati parating. Manati sa lakot at Yesus na palina sa munong bilang siya. Pansana dito sa kumagunan suwang daw nga yaw sa ano. Nga ang puro to suminiliw yaw, tagawin to mo yaw, itakta daw, ang pinag-among takot, tayo it suminiliw dat tulong dit niya dati. Iri na iso itinitadyo dati, minamasoy dit among to saraw. Pansanay na pagdiri nga among dati abayang, among dati asaraw, puro Yesus, to minamili dat niya dati ka. Yesus ka, Yesus kada hiti mulang piadat iri it no minandaw it rencana dirinya tinggal minandaw panuda tapos minunghoyo yung it panukuan it tapahilan sa wata mga yati dati iti pelajaran dat kedua diti
Iso it pangangatan ko na kayo. Sebenarnya mga iso it poposoro, mangangat ko na kayo. Ito sana that dedicate na kayo tila mupang makinangaw at kay panitaw itit ababayan ng usaban itit. Iso it pangangatan ko na kayo. Ito sana itit pelajaran sabat itit. Dan memusaraw. Paingkura yati pagbawan soy di innovate and oriented in all different diri nga kasanang kaprimanan. Nung ilapundo dati uwang sayang. Nung mana ki guru dan inapay ang ay tangtuloy ay gawin all different di also sa diri nga kaprimanan ng balipila nga makawad kasari ay gawin ng ating iso kasalahan di mangan ko sanangan ko dat ko pausi dapat pensanan paling ko yaki may insama di bawah tulot di kadang yaki may insado bintang yaki ikitin sang insama dati kawaya oposisyon di khususnya paling garit pagdipuan ang suara itu memasikin samkira mayaki anu insama datila nga saya yaki dat nude mayaki insama datila kita susah indo positif nga manyan rasuk yaki tayo manang gramong yaki dat iti ada ba nga irasuk kita malawa pamalindang ka asaro abayan nang dati asaro nang dati dat saya na kaya manang daro kay manang rasuk kita lawa pamalindang misal mengaku yang tidak tidak dati diri iso kesalahan pangalakan dalam yudete sana datum sarau mamay dayati pangagaway pangadimpat dan tidak nga mananasok kay kait panampinan na padati nga itamalawa misal mengaku yang tidak dati ang tumayan ako yang tidak makan kuman kay pimaluan dan bayang ko dan tidak mental diri. Haro gambaran bersuai kay contoh bersuai mengenai lawak dan tulung kay anggota ataupun di kamar tulung suai. Nah, ada nanti yang bertulung dengan kesusah konsikin serba kekurangan dari sana berbahasa. Saya ingin mengayaki lawati masalah kaiwananya memakai edit rasuk kenapa gitan dati nga ito penampilan dati ito nga malawakkan ay kumbayan ako dat yati ito nga isaro ito nga dat anakan hindi lawatan yati nga lulumis nga lalawak kaya ang pakaian rasuk dati lang kaya yati dat ay kumano yati ada dari segi pakaian dati rasuk dati nga pimaluan yang tidak tinggalan dari perang aku bantu walay ko kada haram lagi kegumuan dati nga kada ini kaya tisriba kada tinggal do aku berapa memulai di walay ka ini paling kesalahan pada tingkat tempo yang ini mengalih atau mengalih semua dari dan yang itu baru dibangun lalawa kinarasuk dati na iso bina dati na balajaray contoh ko sana ako harap niluhan papatak ada malayo bahasa dan sa bahasa ang mo yati pagpiliman kaya gawin kesusahan ditulong diri saya dan yakin mga anak kaya mula tidak berpijak di kaki bahaya kesenangan kemudian kebarusan di sana dan ibu kita tidak akan merasakan apa yang mereka rasa selagi kita tidak berpijak di kaki mereka amu yang dikepuliman penkulai kawayan tidak amu tidak amu yang dikepuliman tidak ini lagi salam dari sana ada lawan salam dari Matius 9 ayat 12 hari ini. Paling
Pura Yesus nabadili sebelum diajak ini terus mengilir susubuan kan. Setelah Yesus makan bersama dengan pungut cukai. Minumnya akan Yesus yang hadir dalam turun di negeri penganut cukai. Pungut cukai di tempat turun di berdosa tadi. Salam dari Al-Quran dari Salam dari Matius 9 ayat 12. Turun di Farisi. Minum di sebelum pengikut Yesus. Tinggalan di Matius. Kenapa guru juga? Kenapa guru adalah tuh merayakan yang melihat turun berdosa mengucapkan. Saya dapat tetap dirinya Yesus itu makan bersama di turun mengucapkan turun berdosa di saya yang menolong. Jadi salam pada ayat 2 salam pada ayat 12. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang kehendaki hidup kesenangan Yesus dirinya belas kasihan obisian. Apa dia persembahan kepada sebab ya orang pun diingat rumah nikot memulai pemelau turun di tempat. Ya orang juga memulai pemelau di turun di tempat yang benar, tetapi kata Yesus minum yang nikot mulai disembah di turun di berdosa. Ini nanti dan ini Isa pada ayat Matius 9 ayat 12 ini. Isoit kawaya Yesus. Saya nak pada yang kampot memiliki diturun di berdosa atau yang kamu turun di kemana? Kesana turun di pembangunan tinggal dan tidak kesana berdosa. Ini sebab Yesus turun cumi lagi susubuan mengenai kamu di tempat turun berdosa. Salam ketika saya di mana pada baru ayat 11. Katalipun do itu yang beritaan jauh. Kita beliau tulingan kuliman yang atau susubuan kudiri sebagai turun di tempat mumang tempat binuan nama di Toiran daw ino ko karangan datila pinandaw bobo. Isa dikit pelajaran dari menulis saya ada isa puisi dari sendirian. Di pinaperintahan dan Yesus na po nga minibubol minampay esok saya Yesus minibubol sebagai sebagai raja bersama bersyukur saya yang melindungi yang baik dalam keluarga minando ia ada air mengapa itu kesenangan dari sepatutnya terima daun minibubulnya yang baik esok dulu nilai terima sebagai susuan salam tinan lagi salam dan tinan betul. Ini seribat di semua kata yang isok kata yang yang goreng itu, yang darah dia bersama berkaitan. Jadi sendiri kenalnya dengan lebih menyenangkan dari komunitas Yesus. Di sana di sana tinggal perasaan turun di mana dirinya menunjukkan dan sebagai tindakan. Ini memang soal Yesus di amu dari seorang hinanggo ini seriba yau kenangan yau terus selalu susubuan. Misalnya kalau itu ayat di nubuatan ko, misalnya Filipi 2 mengadat ayat 7 di 9. Itu apa lagi? Itu minum soal Yesus memulai info anggori dirinya senang keprimana. Sedangkan pada membaca dari ayat ke-10 suai ko tinongkya dan daw ngai no daw iri suminiliw lagi iyaw megal da samulun susuhuan suminiliw iyaw da megal da tulun iradno di dong tulun ikon nan inano daw
Salam da ayat kawalu diti. Minin seriba yau o minum boyo kasai do pinarahingan disam idat nakatai hiri kayu salib. Isalam dat ayat Matius 11 diti. Ayat 28 mangangat dati konsanan dit ohuyan ka. Awagat binabo molikot di Yesus anuan na yati dat konsanangan ka. Ayat 19. Tonudo na da kayo ipanhuan ko pinsing nilo na yung kayo damatag idoho ka. Iti na itit iso itit prinsip tigitan natin pensanan sa iradat papa iti boros na kinarahingan. Iso it pinawangsoy na di isalam dat sarita dinawayaan natin it timpunan. Ipinawangsoy dito po dat hinanggo cara ano ko daw, buruan mo ko ipinawangsoy daw dat mga pamagaway kayo kahit mga panjakaw dit kambalutan di ang dipuan nga suminiliw dat susubuan. Sarap ko dat inayay, may dahadat pabarasan kay. Tinana na pa diti nga harap pipira pagbuhatan ko, kumaditit talo kambalutan. Iti na pa dat pagbuhatan ko dat kumaysot, kumadi puan maini. Isalam dilat Yesaya, timon hapadang talo, ayat ke-6. Iti na papalajaran dati dat iti tadaw ko duwa na paditi nga nunupason kay ko itiwara di Yesaya, iman pasunundo kumana ti datindo. Pansana na pa dati isalam na po baras di Yesaya dati ayat diti nga nilanan dati dat pansana na pa ditulon diti nga napalid ka niyagang di dumba ka. Sampari-pari yati nagkatako maghihungdan pralang sandiri. Nga Tuhan pinaparato kumadawit karaton dati. Boros tadi saya isalam dat ayat diti nga iti nga kawawayo ano pa dati iti nga asanangan dat nagay sampari-pari. Maghihungdan sandiri nga iso it pinaboras na saya. Munang pya diri nga arato yati iduso yati na ano kini Yesus menghadap-hadapi. Yang itu waktu ditino ninupasan kay katiwala di Yesaya di pawaran dati dan kumana di datindo. Itini penghatan ko pansikaw. Okay, senang sabaton pansikaw di penghatan. Sila po dat abasa toko isalam dat Yesaya 50 Juman padam telu ayat ke-6 na kailong yati bahwa dat pinsan yang napoy tulong di pemagunan nga naratu di dosa lebih dat memilih dat papadala ti kapasian mengikuti korehan daw sendiri bison na dat hal diri na naragit image di Yesus hinapodat kaisa na hinapodat kesalahan toko ataupun dosa di pitulun nga natanggung daw dulu ipasang untuk dati dat tindo, mentok dati dat tindo, napa nga kada toko dat tumilon bus dat papadalan kompasian toko tuman di korehan toko sendiri. Hal itu napa nga sebab dat akon koy korehan toko diti, koy sana di korehan toko diti dat it osono mentok dat toko kinurhingan ataupun dat tapahila disawat lebih kailo lebih paling senang untuk dati. Sekiranya pada yati terus kepadalan di kapasian yati menurut tit korehan toko sia-sia penebusan di Yesus, sia-sia raha di Yesus untuk bila kayu salib dan mentok ditulun-tulun di pembunuhan. Jadi orehan muda isalam dat pembuatan tingak mengangkat kumedati kain sanai tayong romo tapon iti ditindo dat terus dat papawan say nunungit kerehan di kinurhingan nunungit po pinora iti ayat dat kumari tulun-tulun natino hinambo dat itinapayat nga pinapayang yung sangkul karatan ti dosa kay
Jadi sekiranya kepuasan natin keposian sekiranya padalanti keposian natin menurut kehendak natin nga ayat kailo dunia akan berlaku selepas itu, dunia terjadi selepas itu. Jadi seorang tokonya bahwa upah dosa gaji untuk penidosa ataupun tolong penidosa nggak apa tayo. Miguel Yesus menyatai kayu salib kada toko tong kiadai nunuhit na timpul dati isalam na tumanod supaya amo osia-sia hit pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi pastor na po untuk dati dati nga tumilongkus na katong kainan dati kumating kinalingan gitay na dati keselamatan di pinatahak daw kumay dati. Ini na simbar pong politik. Sikaw po ni iso it sisimbar dito lumis it hinongga pinapawara dati dat hangkoy pangkura na po it kasaduan dit kawawayaan dati sangkura pia dat narato yati da salam da dosa nga iso it kabar dito sonong penawara kumadati kinarahingan amo menangkiad dati amo menangkiad dati mengayati dat hitid pelajaran dati dat ketelu hitid apa pelajaran dati dat ketelu ditinga fokus toy ka papatumpu dati dat hitid pelajaran dat Yesaya 5:3 iso ibab diti tumbayan ko dati dat iso it bab dit lebih isalam na babasa dati nga mengharukan ya hiti na pa nga lebih kosudu ka mantadit koin sanan diti suang da Alkitab iti na iti bab 5:3 it lebih kosudu atong bayan ako isalam dat agama Yahudi pia nga amo insan membasa ditit suang toy ko itit bab 5:3 iti isalam dat bait Allah gama na dit yatilo na po iti nga itit agama Yahudi tulon Yahudi nga amo katarimo dit gambaran dit sangulun dit Mesias dit noinggorit sangulun dit minan o di po no so sangulun dit sira na po kabasa ditit ayat pasal 53 diti nga karati tanto nadat sumiliw toy ko it minsiriba ginao kapuriman niya tila dat katobok toy ko it sera na pa tila membasa ya ti kabasa diti nga iti na pabab diti nga benar-benar menikam ginawa dati kada hiti sebab nunu inokonsoy dit nakaboras dat hiti Yesaya 53 pelajaran diti kitua dit amo dati agawoy nga yati kada hiti yang tidak terjangkau itu adalah kita ka iso sorita dit kolunggoy salom mamagawoy dit amo agawoy au kaban dati pelajaran diti mantad iso penguhatan ko kumadi Eldanosi tinapot pelajaran dahiti katalo diti yang tidak terjangkau itu adalah kita ka muhot ako isay kapio it amu agawoy o dimpot dire pangkuro yati dat ina po itamu agawoy di nga orikot dati iti na it paguhatan ko terima kasih di soalan itu no tanong sonong sa daw sabat kepada kita insanan nambot ako na padot daw diti sa titi iti na pelajaran to ko dat sabat iti yang tidak terjangkau pada kita toko agampot nga kita toko dihilo di Yesaya 53 ayat 3 siang ilo na pada minamoros nga noin gorit namangan ataupun nain daraat toko ikinarahingan itaupun Yesus isam dot binabo daw hit koing girot ko koing girot koing ratan ataupun itoruol numangan ay sa piasang ulun dat
asa sangulon naman tong daw sebab numangan yo na pati nga negari di numangan yo Indoso numan yo Sansarawo binabo do nga it koronitan dati minamabo yo ataupun minananggung yo di Teruol numangan yo Pukumay numangan yo Indoso kadit numangan Siksawo numangan yo Toboko inahigama dito sa dati patut na pada nga okon ko it Yesus dahi mananggung di dosa hiti patut na pada nga yati i manusia hit bordosa Yesus na po nga ay soot dosa daw tapi relayo demi nangoy patay namanyo siksaw nanatayo dahil kayo salib inmanyo hinaw namanganyo pindalaay oleh sabab di dosa dati nakuro dito nakasanggup Yesus demi nangoy patay oleh sabab dot minamayar yo di dosa dat tulun tainsanan ataupun nangagawoy menjangkau untuk ataupun kumadit tulun-tulun iti pamagunan. Iri na sabab dat nakura Yesus nakasanggup ataupun sinanggupan daw sangkuro piakasan saraon nga sinanggupan daw sabab di dosa dat nga tulun. Hila di Yohanes 3 ayat 16 nomoros agayo hilisi di Tuhan ikinarahingan bisam da pino tahak daw tanak daw dat iso no dami nangoy patay daw buat di tango tulun-tulun dahiti pamagunan ito dosa jadi irin tujuan di Yesus sa minatay mga gaway dati atong banjangkaw kumay dati supaya dat ato ko katilomus dat bordosa malainkan kanuyati dit keposyon dit pain kakal jadi pain kurot ako di dat mga gaway kumay dit po nakatutun dat kinarahingan dat saat Pasikal danau si isa simbar dit pina pointalang daw suminimbar di tuhat ko ditino amhara isa itit ayat it menimbar papatamba ako isa panimbar dit paingkura yati dit mamagawoy ditulun dit amuk dati agaway amuk orikot narubaan ko isalam kita dati man napadati o kabay isalam dat alkitab diti kita dati salam dat Matius 2:8 ayat ke 19 ka hiti Matius 28 ayat 19 sanangan nakudat membasa kada hiti sabab diri ka ongoy na kayo jadiyo na kainsanay dilat bangsa dilang murid ko ang may nabotiso yatilo isalom dit ngaran dit bapa tapa kadaw tanak Roh Kudus ka paingkura cara dati mamagaway itinoit isalam dat Matius 28 ayat 19 dati ongoy na kayo kaitso it cara dati paburuan dati dat mongay gampot dit tulun dit amuk dati agampot itong susa it audipon it onggorit nga pergilah ka isalam dahiti Matius 28 ponsikaw eldanau si isa it simbar ditino mga yati dat hiti pelajaran dat kalimpupusan pelajaran dahiti tadaw dat kumaapat Kamis kada hiti iti nabat paguhatan ko diti nga konsanay ditit pininsusungan toy ko palanggaran dati toy ko'y dusa dati kumakinarahingan tulun suway diti nga masiti naman dat alanay sangkiraman kapyo nga inapoit
napatay tay korban tay kay mangsa diri nga mesti tidak anuan da ganti rugi kada hitid Alkitab kay tulisan hitid Yesaya paing kurapia hara korban dit mesti dat pasambawan ka ipagolon ka sangkira dat nintarusan kada hitid ayat diti nga dit inapon nintarusan di nga it amo nakasala mositi matay mogolon dit minamonsoy dit kinaratan ka Yesus isalom dat naraitan hiti di Yohanes 1 ayat 29 kada hiti Yesus sebagai dat anak domba alaka minatay minagolon dati isalom dat dusa tuhot ko na po diti elde airos dat kasabuan diti nga nakuroto o perlu ilat persembahan pinagolon tay ka iltit korban penebus salah ka sigaw. Oke, terima kasih semendak talawa senang hari Sabat kumadati tensanan senang kasuaban terima kasih dituhot dit alumis ya noko tu hara persembahan de pogolon ka jadi dapat dinailanan dati sanggira ditulun dan nakadosa bila nakadosa nga harahot piloson harahot manganot nudi lapusan toko isala toko dim harapay piloson harapay korban bakaran kadi setiap kali toko makiampun dosa dit setiap kali ke dosa setiap kali nadat memilos makiampun di dosa nga seperti ini pepilosan dina nangam sapi na domba manuk atau paling natepad takayang burung mapati jadi irih nahit panagit dat dosa dasanggira dat kasala tako di musim ditire jadi seperti dinailanan dati Yesus minangay patay laga salib sebab nadat minay olon di dosa dat minay pagolon dit kasalahan ditulun nga iyaw na penting nga iyaw na hitalayak tu tanak na kinakahingahan tu ay sa ikamayan dat cacat sala ay sa ikamayan dat dosa ay sa ikamayan dat naka dosa tanak sandiri di kinakahingan minangan daw pa yung tuhon na hiti pamagunan dat pagolon di dosa dati jadi kapialisiw di kinakahingan ako minatulon di minangan daw hot on sayo minandaw ciptao isa medat nakasangkop yaw pinapatahak di tanak daw di galiid supaya dati napatulon-tulon ditiham amo apatay sa alam do dosa malainkan kano do kapasyan do si ledan nampus sila lain gisam jadi bila na pa di Yesus din nakasalib natuntug iraha daw iti napatulon di nga ano subay diham mamilas da sapi mamilas da manuk domba sabab hara ni Yesus sendiri ang nakatuntog iraha daw dilag da salib untuk da panagit dit dosa dit itulon jadi ina pa dihit kau de pananda tulun di natanggung nongay aysa nanon nataw dipon aysa nanon nahi kasusahan aysa nanon nahi kapatayan kakal sabab no pa nga Yesus minanahak dati kapasyan kakal saya yaw napatay hilad kayo salib jadi yalo kapyo at lisiw do kinakahingan jadi iati na padadi ada to kapasyaw ilisiw di kinakahingan di itanak daw dinapatay di lakal salib di jadi mangay to ko kapyo apagyoto at iman dati panungkayanan dati umikot to ko kapyo kumadi Tuhan Yesus sanggira kahina Yesus to kayong duo ti pamagunan
Yati na po ka, sanan din ang soy daw, iminando tabusa nga. Kano tako di karajaan, di pinajanji di Tuhan, na to muli hilag karajaan da surga, das kahina Yesus na kaindua. Konsikaw. Pasikal Elda Airas isa isimbar untuk dit penguhatan ni bagi di penguhatan di Kalimpubusan no. Daretan detino dat inapo kinatungago di Yesus tinga minanahak kadaw da jaminan sayra Yesus temat minatay dia bangkit kagadi kay natungag yo kang bago rati na pa nga yati na pa kadaw nga haro jaminan dati da kay bago sungonu dayati na pa nga katungag kadaw sayra dat haro kapatayan dati apatayati yati na iwaris dit kalisihan di kinarahingan pansanan na pa diti nga iso it pangangatan ko da kayo tayo sanan ihiti tayo ka paingamong ditit ababayan da ko sabon sabat diti kano na yati panung kayano yati ditiwara daw gisom na it ina pa kinapatayo daw di nga setimpal yati manung kayan ina pa kapatayon di Yesus kayo salib di nga setimpal nunu ipinaburo daw Yesus na pa nga adahiti otod sayra otod atop purimanan daw sayra dat kakita yati na pang kakita dati semuang itatabon dahilad Jerusalem baru tayo isyurgan simono iti na iti iso kalangadan di Jesus da kumadati tinda diti pasikaw dit katalo-talo dit karuhang ko ditit nakarikat dahitid gereja pada saat ini hinanggo minanariuk ditit pelajaran dat kapod dat sabat diti man ko pabarasa it kesimpulan taniba taika it kautusan dating taniba isalam dat manta di pelajaran dati salinay ditit sepanjang dat sabat diti nailanan dati napa nga inapa dosa diri nga tapot-tapot nga dat taraat gisomi dat inapat Yesus sangulon tanak kalisihan uknum no kagaditi sangulon di oknum dit haroh ka ilahian ka sangulon dit raja ka minamili dat minay patay ka yaw na pa nga masiti na matay itinayit buru di Yesus dit konsanan dati gisam datinda amo dati asaraw amo dati abayang haraw gumo ikabaras dat inapat nosay di Yesus kinapataya di Yesus dahil kayo salib ni nga isa it buru dit agumo kabaras dit mulaw ka it kerja satu kerja yang gila Yesus sabay kinarahingan it kiharangay nakuratu minamili dat nainggorit minatay hila salib iri na it kamayan dat itinapadosa nga tapot-tapot na dat araat ka yaw it minatay nga yati it papada daw ka yaw iminatay yati ipinapada daw amo yati menerima daw sebab dit itinait kain sawato ginawa dati itinait dosa dati sinombeyonon dati yaw dat nasiksa no dipon no inggorit gisom da minatay yaw dat hilad kayo salib asaraw ko na pa nga iti na ikasiwatan isa imasa dati dat rumamit dilisiw dit Yesus kinarahingan at ina pa pinamuhan say dat ina pa minanpawan saya di Yesus di nga inabaras da kayo ditino dit amo siya kano romito na ilisiw dit pinatahak di Yesus supaya ina pa raha di natuntog iraha na pa daw di nga akon ko siya ka. Sayra na pa yati da kapuriman dit amo yati subay dat aparlo Yesus. Atoy ka agumo it ka kasaraw dati dat ay sa pinawansay di Yesus. Saraha na dati iri na pa nga masana diti dat inapat kawaya-wayaon dati nga otubis kay harait kasombongan dot rohani ka. Kana namin sirima ginawa sabab Yesus na pa nga pinapamanang dati nonsoy Yesus di koinsanan dit sapatut niya it
nugay, tarimo dati, setiap di dosa dati, yati daya patay nga, minagulon yaw, suminiliw yaw, sabab na irinay ransyana da kinarahingan. Isalam dat Matius iditino, may kubasaw, Matius 28 ayat 19, isa ipanahuan kumadati. Tindo diti, nunuy milo dati pawansoyon, ongoy no ka, siliho na koinsanan di bangsa di tumanudoho, baptisay na tilo isalom dit ngaran di tapa, tanak brusod da kinarahingan ka. Tuhan memberkati dati toinsanan, sayra na payati na korangaw diti boros dat kinarahingan, isalom dat ababayan, pinsingalan sekolah sabat, nako puriman yati berkat, dit tolumis, di poin bida-bida, mantad kinarahingan, mangangat yahay da kainsanan, da kayo ipain kinangaw, itpain ngontong diti ababayan diti kanono mandati patikida iti boras kinarahingan kumakombalutan kumadi kompinayan kumadi tangatulon dit ahuyan noinggorit audipon it agat boboon kanono patikida iti boros iso ikabar di tutusonong pinawara di Yesus kanono may rikot madoho ka di Yesus kapasyon mongoy dit ainggan tapurimanan datilo mantad diti nombok niti ababayan pinsingilaan sekolah sabat dati dat kasabon sabat diti untuk dat bagi dat magempok ditit pinsingilaan dati pakyanuan ko Eldeno si dat sumambayang paggempok diti pelajaran musikaw yahay sebab na nakabelajar yahay dit pelajaran da sekolah sabat diti hinombo da minangoy ko patay, riminikot ka dahiti pamagunaan, minangoy ka patay, dahil kayo salip. At untuk dat mo nanggung, di tensanan, di dosa dahay, ikaraton dahay. Gisom dat, akon ko, kanoy yahay, dat kahidupan kakal, sanggira yahay, dat tumanod ko media tama. Terima kasih tama, sebab dat ilisino, na pinatahak no, kung may tensanan, titulong na hindi pamagunan. Biarno, mano yahay, pimpino tama, at sanarot sa batiti, dan nino na po hinarang dahay diti no ide nga mila dahay ri, dot jumadi, ataupun mila dahay gunaon, isalam na po siyan dahay, ang koingot yahay, dot iya no hit milo da manahak dahay dot kapasyan kakal tama ampunay na dosan kinasalan dahay it miantok di karahian. Terima kasih sebab dot hinoko kasari dat beserta kumadahay ang pinsaduan niya hay di kuasa-kuasa da kagalapan sa patensanan ti tama pinasarakuti di salam mulan Tuhan Yesus Masidahay. Amen.